Šmeker, pa dugačka je priča o tom imenu, jako dugačka. Bilo je puno imena i zadnji čas je ušlo Šmeker, tako da bilo je tu Ziher, Špica, Hahar, svašta. Ipak je ovo šmekerski kvart, pa je Šmeker. Profesionalni put je počeo prije 18 godina kad sam se doselila u Zagreb i počela sam raditi. Tada sam počela karijeru sa ženama i muškarcima i zadnjih 7 sam samo sa muškarcima. Salon sam odlučila pokrenuti jer je od uvijek postojala želja da se osamostalim i da se okušam kao samostalni barber. I to je vrlo brzo se odvilo i nakon mjesec dana sam pokrenula tu svoju želju. Surađujemo već neko vrijeme i tako su oni došli za mnom i u Šmeker kad sam otvorila Šmeker, a samo mi se i dalje povećao broj sa novim klijentima na novoj lokaciji, tako da Šmeker iz dana u dan raste sve više i više. Sam izrazito samostalna i sve ovisi o mojim odlukama, kako ih ja donesem, tako će i biti. Tako da sam svoj gazda. Digitalne prisutnosti je u današnje vrijeme izrazito korisno, nešto što ti olakšava posao i što moraš uvesti u posao. Zašto Zoja? O Zoji sam čula jako puno dobrih stvari od svojih prijatelja i kolega, poslodavaca, koji su mi preporučili Zoju i rekli mi sve najbolje o njoj i pokrenula sam Zoju. Zoja mi pomaže organizaciji mog posla jako puno jer ima fantastično online naručivanje i blagajnu koju oni održavaju i mogu u svakom trenu sa njima kontaktirati i surađivati. Klijenti su izrazito zadovoljni sa Zojom i to je fantastično jer ne žele me više zivkati na telefon, slati mi poruke, ispitivati kad mi je slobodno vrijeme, kad mogu doći, nego oni jednostavno poklikaju, otvore aplikaciju, vide svoj raspored, moj raspored i tu smo. Kada bi se morala vratiti na bilježnicu, to bi mi bilo izrazito teško i to bi mi u biti otežalo posao jer bi mi jako puno vremena oduzimalo to da se moram javljati nekome dok radim ili u slobodno vrijeme, tako da ovo mi jako puno olakšava online naručivanje, klik, klik i to je to. Moji klijenti da ne mogu više koristiti Zoju bi bili nezadovoljni i ne bi to htjeli, tako da mislim da je ovo super opcija. Moj Zoja tim, ne znam kog mogu više pohvaliti, s kim surađujem, je li to Nikola ili Laura. Kada god nazovem, oni su na raspolaganju, šta god treba, tu su. Jer na početku kako sam pokrenula svoj salon, tu je bio prisutan strah, nesigurnost, pa ne znam, treba nešto. I onda je bilo, Nikola, ja ne mogu, šta sa tabo? I oni su uvijek bili tu koji su me smirili, tako da mi to bilo super. To je easy peasy varijanta, to nema lakše. Mislila sam da će biti jako komplicirano, pošto ja baš nisam nešto digitalno educirana da moram imati neko predznanje, tako da mi to bilo stvarno jako lako za pohvatati. Klik, sve te navodi dalje, vrlo lagano, šta god trebaš, super. Da će mi trebati puno više nego što je, mislim da sam to sve zapravo u 2 sata pohvatala i to je bilo to. Ništa više od toga.